Soko TV, uboroso bw'umugusi. Manchumu rigararia bwen Soko TV biyamona soko chorega sini kiga kiago kwene kyangu kumanyature ari aine kiwe kurwa se chinsemo au heye nemesa yama yakurwen Soko ensa emo hase litukeriga dia Jumatatu ubutko bwe na gatatu mutinyo gatatu mwaka bw'ikirubere 25 ne monche nkuru kwa Clinton ndigi aiga negatia to kwa riga ndrete ubutko bwale. We have SGR ambayo inapita hapa. It covers about 4.9 kilometers Asset constituency ya North Mugirango, na ile ambao kidogo watu walikuwa wanataka kuongea sana juu yake ni GR station ambayo inajengwa huko Ikonge. Igetange kiereria SGR ngoitakira sense mo ya Ikonge county ya Nyamira wene kiro mujumbo North Mugirango Josh Nyamoko asubwanchani na somo muri bumugusi tochamo kumwarigani asenjuro nekarago cyakoranga bagusiye kenda bakiramo monyekeria bwate nabakonyorote bire ngatiga kebe asumucyo gusi igati abana inchibe county ya Kisii bayesokire na kwarigani tare muraibuense eikiga tumewapatia milioni 300 ya kuunganisha stima kwa wananchi wa hapa. Abiga babwatani bekyama kya UDA county ya Kisii basabiro gweso kya sobo choryo bokewe kyame kyo mutenyo gocha. Karibu sana mwanchumo rigari botko bwara bonto gochaka na robotiro kubwatia murai wense ya Kenya Mr. William Ruto litukoria rero nigo aina kya taro ya se county ya Migori asaina kya huko igoro kubwa gachiwe chinyomba cherigori ria inse chinsemo cha Mabera amone chiro ya Mabera nigo hakobona mugavana bwe county yo Ochilo Ayako mugavana bwe county ya Homa Bay Gladys Wanga negati ya baraibande ene taro ya litukoria gatatu imeyoro ngorwa Nyanza ase aina kira magendro au asaba menye be chinsemo echo muri kitodi na mura nero gotegorere mesa ya mayakurwen Soko ensa emo botkobwalero Tupigie makofi. Asetaro yaye imeyorogongorwa Nyanza umurai Ruto litukuria rero nigasoa imeye county ya Migori asasioria ubwagachi bwechiro ya Mabera amo n'ikinyumba cheriguririke Mabera phase 1. Tunajenga manyumba mara 10 ya hii mnaona hapa 10 times. Na sikizeni watu wa Mabera, kwa nini tunajenga haya manyumba? Tunajenga haya manyumba kwa sababu ardhi ambayo tunatumia tuko nayo haiongezeki. Wananchi wanaongezeka. Na tukiendelea kukatakata mashamba kule mashambani, tutakosa mahali ya kuzalisha chakula, tutakosa mahali ya kuchunga ng'ombe zetu na mifugo zetu. Abarai kurwa Nyanza abo baikirana ngamo na umugavana we county ya Migori Ochilo Ayako, umugavana we county ya Homa Bay Gladys Wanga na boigo no Mosque Robi abo batebire maisomaro renga barabonigo baramo no muraibwense naende mbache kubwaterana nere asokwenekia amagenderero. Huyu rais ambayo mnamuona yeye ni kama nyuki, anatuelekeza mali tunapata asali. Anafanya ama afanyi? Wale wengine ni kama inzi, wanatuelekeza kwa mafi. Mtakubali kuwafuata? Hapa Migori County tumeamua kwa kauli moja 2027 tutasimama pamoja na rais wetu. Huyu ni rais mtendakazi na huyu rais tunampenda sana. Kuna wale watu ambao hawafikiri, hawana agenda, ni ukabila kila siku. Sisi walituambia ati sisi si shareholders kwa hii serikali, ati kwa sababu sisi hatukupiga kura hii na hii na hii na pale. Na wanakia wivu kubwa rais akikuja pande hii ya Nyanza pia kufanya maendeleo. Sisi ni watu wa 2 term na mbunge hapa tunaongelea 4 term, si ndio? Kwa hivyo rais, ile kitu nataka niombe rais, facilitation hapa ya kuregister hawa watu vitambulisho Kuria West.
omurai Ruto boigo nigaboririe abagambi bonsi kurase chinsemo chia kuria banyakwenekia ng'a abana bonsi basoira se chisukuru ikiagera chisemi ni chingencho asabana ba Kenya boigo nigatebire obekire chimilioni 300 omuroberio bukubabekera chistima asemeche yabo na boigo chimilioni 352 asobwagachi wechireyo. Safari hii tunataka kuweka usawa katika taifa letu la Kenya. Hatutaki siasa ya ubaguzi, na hapa Kuria West tumewapatia milioni 300 ya kuunganisha stima kwa wananchi wa hapa. Mimi ninataka kujua ni kijiji gani, ni sehemu gani haijafikiwa na stima. Mimi nataka niwaambie pia, ndugu zangu watu wa Kuria, ningependa kusema nafasi ya watoto wetu kusoma ni nafasi ya muhimu, kwa sababu elimu ndio inaleta usawa kati ya watu matajiri na maskini. Watoto wetu watakuwa sawa wote, na chiefs wetu wahakikishe hakuna mtoto kijiji yoyote ambaye amekosa kwenda shule ati kwa sababu mzazi wake hana pesa. Hata kama mtoto hana uniform, aende shule kwanza. Tutatafutia uniform akiwa kule shuleni. Hii soko tumewapatia shilingi milioni 375 ya kujenga soko hapa. Leo mimi nimekuja hapa kuanzisha soko, na sio soko ya kawaida. Soko iko na ghorofa 2. Ni hata wacheni mchezo bwana. Kuripoteria ATVN Soko Erieta Nedinamura. Toska bosio mwanchu morigeria chinga kyomura ibuensi ya Kenya muske William Ruto ariganetie gochiko koreta aro ya sorongorwa gusi eikegocha baro nigo kuboria kwa rure gochia saba gusi bonsi koene kyabuna nkumwarigani bara sinchirere ndonge na koene kyabuna omura ibuensi ya Kenya nkuiwarenka iri achiko baretera amagendro ao imeyoro ngorwa gusi bago kwana negeta sene kegagia Nsoko TV Murandi Dennis Sosi amono monyakonda Jared Atanja niko bana baburira bagusi bonsi guetanga kurwa seje tobauti cyabo cyage siasa na kumwarigani humura ibuense oyo ekiagera nere orabisi ase chinga kechiga abwase bono abara ibonsi basemigwa gukora emeroberio gose gukora emiremo ne serikali rabisi goika chinga ki cha siasa kirachi goika asenchira bene muri kito Cliforenge agotomanya asenchira boikira Bune njira ya moyo kwebekanga eriko mwarigana muri ibuense ya Kenya meyoro gongorwa gusiye ikegocha bono nigo abagusiba boli ko mwarigania asenchira ngiya elinde aleta magendero ime ya gusi. President ngojere gaiga mambia usumambinde 28th I think president nawadiri bagali with Kisi because Kisi is part of Kenya and there when president nawadiri kyo yo Kisi to anything na tere magandero kera goja Kisi because it has been a tradition as a president kera go and that's one of Kisi ga amocho na bagoja tere kende ya chinga gichingia intwe buna bagusi tuasiseni we chinga kiunechiga asinge njokera mukolia matuka akurumaiga twabira tokonyora abara ibichinjo ao asorongo yetu agusi ye koroki nga gusiye tunezesenirie na inde nyasaye na tuanjerete bago kwana ne Nsoko TV mu basolero nigo Omorandi Dennis Sosi amono monyakonda Jared Atanja batebire buna ere buya kumwarigana omurayi bwensi gusi nonya emerengo ya siasa kegendete ime ngorwo ikono gosaba kunenga everisi itekaragocha tomwaregani twensi intune kanisa momanyetenga intune kanisa igotogosi kobora yo bororo na andega twasikibora yo bororo wikachingi cyakara chikoera iyo ndako tabange kanisa nigere eteneine na kero mondo maetenga kanisa kero mondo ni gali we kanisa asingi twensi otora abanyasai igo tete gosabanga ki aba mitobane anonsi asemore gusi ya ito yonsi pia se yabitanya Mira na Kisi County toaregani omurayi wense asoba mu asobuya tomochengere nabo igo anyako bakoleta magendero ayo aragere gusi yitinyako bakegosuka gojimotwe nigo kosemeryo koreo buna etaro y'omurayi wense ya Kenya ime gusi nigera chakoleta amagendero aschi sector ao ime yorogongorwo na chinga kichiga gabo chagotara senginjo ya magendero ayagenda takokorwa na momanyete kiti ya gusingo chikoba kogariwa agere karosi we karolekane nechi project ao gitso igure
kolonchiwa gukwanira magenderero ye county ya Kisii anene kigima asijibara ni gatanja atebabuna okugura kwibira gitabiria bya siorigwa bene eikiaeta negentekia ekirache kororobia egurube yokoroisia chipara. On the part of the governor, His Excellency Governor Simba, kwa tegentekia sana kaleta tractor na excavator and road making equipments ilitolengeretinga for service delivery anyale go deliver on roads in Kisii anyarosia be egoitekana nenga kikimbura nenga kia yegurwa muneri. So ebira gitakoreta negentekia sana o sort of very problem ya ejipara ya Gusii as around 40% because challenge ya contractors no konyora machines. Abanyakonda boigo nigo baburirwa gutatwara obwoba goro yokuorwa kwebira gitebyo ekiagara sector nechi nyinge chirao ekyo chiganetie obokoreri bwabo naigo kumwakira mugabana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati bunambye mono asogotwara mararama ya yogokinia county ya Kisii endelero. So narange bira gitamu ya bimbire furi kubitumeka ngambiro for hire you could still as a contractor work onyore ki okore as chinga kienchino onyore it's once kwa rates cha private kwa serikali imekorega kwa our beseech kokora na ende kinde gichigotigara kai contractors ya moibere abara kwa bakonye bira gitabakora ekina kigekindi bantu na bono niyo yatigere asaba gusibonsi kumwarigani umurai gwense ya Kenya imeyorogongorwo elinde abaerere igoro y'amagarero ayuaretire nguripoteri ya Soko TV kurwa sobo gatagati mu Chibosonge county ya Kisii Retariane Weekly Forenge. Tukoskabosio mwancho morigaria ekiombe ekio kibwate abara yabasae kurwa chingongo au imeyense haserita United Matiang'i Front kiarure nkwana yabo yokoreke ko musiro Muske Dr. Fred Matiang'i aseganga yayo koriga oborai bwense oiga basa yabo niko bono bamuchirie serikali yabono heyere abisi ya Kenya kwanza hasogotaikirene chira chae cha magendro asomo Gusii ekiombe kyo niko boigo giasabira bana inchi barasebya ma au usire ganga ya Fred Matiang'i iri anyara ko bakagoikirania ase okora ense niko bari ko yakwanaiga kurwa se county ya Nairobi tonto igwete nabwate sabari go cha Gusii yaito intumuna bagusii gose intumuna vijana bya Matiang'i twasabire viongozi biri bitu toichete ko chora muna babo Simbarati babo Jafet na babo Sorbons no mugavana Nyaribo diswari to ko bori emu atutebetie morase serikali asinge choko kama na koreta magendro go cha Gusii nkiga kora mu atwebire mokoreta magendra UNSP akoenda isiko tokocha gote Weru station yetu ariko SGR toroche president nanyi gorete igoro nkiga kora tutetwe Weru station anara maswari toko bori ntumuna aba Gusii egento kende gia kabiri tutere ko manyana ki egento kende gia kabiri ni gia gatatu na ni kia maana mono twatebi gumarange sana cancer center ngoro sigwere Kisii gari toche toro sergo airport sune kagari lakini binte bibionsi mpia nyakoba ene sabari ko sene agatani president yagocha koni ntugusie tu aberekere ngaki no koronchi etotete korore gente keme president ya tokorre asemi yake yi etatu yonsi atutaina ki na korreke na kingocha koigorana ki na kina abakoreire inumuna abantu ba Gusii ndo bakirenga ke tokonya gotereria ta serikali na gentonge ya gotoa arafu abantu bari Gusii na barai bari baito bari Gusii tigakorwa ni Matiang'i tani nuwa barai mo morangereti abantu barangereti Matiang'i ni ntwe vijana ni ntutu achete tokandamana kera tu aroche nse itongo enderi si yachire roche tokate Matiang'i kare siku arenge ocho tokonye asengenjo Matiang'i no monto kero montama etega tulega twins abana abantu ba United Front for Matiang'i. United Front for Matiang'i, it's a group of Kenyan bali baachire amo asengenjo babwate birenge bimo yo kumusupport Muske Fred Matiang'i oyo twikire gotenena akuriye kerugo kyo borai bwense Matiang'i abakenya nabo bamurangerete gocha ekero barorense asarekire Kenya yete yabeirembe bakarorange kerarenga asemiremo ya serikali na akorete mirememe ya bagateba tigaira ne gocha bono bamwe amagoro egeranyare ko bagakogamberense ekero Matiang'i igwoko rangeri okwo agachicha bono chire no ale naintwe bono sokirigeti na into bono twachire amo kuna abakenya bari tubwate birengeri ebyo twachire ko ruchinsemo abantu go tulega igachikabira chionse egera tumusupport na intwe egera tunyako batoko mu amagoro tomora reri chikura egera nyako bagakonyora chikura tokonyora bokonyi kurwa sebisa kubinde egera tunyako batoko bwatsi Matiang'i anyare ko bagakobe president yetu ya Kenya. Sisi kama wana Jubilee and the United
Front for Matiang'i group tuko nyuma ya Fred Okengo Matiang'i na pati yake ni Jubilee. Na kuna zile affiliate parties ambazo sina support Jubilee ziko nyuma ya Matiang'i pia. Pensi Fred Okengo Matiang'i, tunawakaribisha nyinyi nyote kwa moyo mkunjufu, mtusaidie kwa hii safari hadi tufikishe Fred Okengo Matiang'i State House. Chikura na indu no tole maega ntwe bangete buna aringe gasi twasomire ntobwati chi manifesto toguchibakorera abantu chipara chirabe na ndi buna abakwanire abantu banyama ya ward mwezi pias mundigerereti ebichana byonsi mubwate chikura moberedi kero omonto amanya ng'a Matiang'i nere togosoyi. Togosikabasio mwancho murigeria asoroboti ronde mujumbe wense mwe bunge ya North Mugirango Mheshimiwa Joash Nyamoko niko bono esokire na gotebanga hegetangi kirerie kerero ya SGR goika etense mwe ikonge hiyura se bunge yae ime county Nyamira yechi kilomita 4.9 asebo igo herache gutwara stage eyu ase umuchi oikonge na gotuguterare chinkuma nga ererie yo terigo etase county Nyamira ka ukwanekere ekyo kigikaro ase eskuri obubundi ya Gitwebe ewodi ya Magwagwa. Nyamoko niko bona atebirenga abarai batige korenta siasa etayo. Na for the last almost 2 weeks abantu baokwane SGR throughout SGR yego Nyamira se constituency ya North Mugirango tindaro ndi bwens okuruoro ro usomora yondi bwens ko North Mugirango kubolie yoro SGR. Wale watu ambao wanaongea juu ya SGR wengine ni kutoka nje. But we have the information that we have SGR ambayo inapita hapa. It covers about 4.9 kilometers as a constituency ya North Mugirango. Na ile ambao kidogo watu walikuwa wanataka kuongea sana juu yake ni juu ya station ambayo inajengwa huko Ikonge. Kwa hivyo is an assurance that we have a station ama tuko na stage ya kubeba mizigo, iko stage ya kubeba binadamu wale ambao watakuwa kisafiri na hiyo SGR na itawekwa huko Ikonge. Kwa hivyo I'm just asking the leaders wasiwe na mislead watu. If they want to seek information they can watafute hiyo information mahali iko. I know the initial design vile ilikuwa haikuweko hiyo station haikuweko, but we requested the president when we had a meeting with him in October last year huko Kisii wakati alikuja kuabudu pamoja na sisi. So tukawa na mkutano tukamwambia aweke hiyo station. Kwa hivyo it's going to be there and there's no question about that. So let's not create a lot of emotions ati hii haiko hii haina wengine wanaongea kivipi, but the fact is that station will be itakuwa hapo. Ekwerende SGR, I was in Kisumu on Saturday wakati tulikuwa tunafungua ile between the president huyu Museveni wa Uganda na sisi. Hiyo train wakati inatoka Naivasha itapitia Narok, ipite Bomet, iguze Kericho, iguze Nyamira County, iende Kisumu, iende mpaka Malaba huko. Hii train inaenda mpaka DRC Congo. Kwa hivyo ni kitu ya kutoa mizigo kutoka Mombasa ikibeba ikienda pande hii, na vile vile watu wapate usafiri wa rais. Passengers ambao watakuwa kutoka Mombasa, wengine kutoka Nairobi, wapitie kwa hiyo train ili waende mahali wanaenda. So it's going to open up because we expect kupitia kwa hii njia imetengezwa inaitwa Kisii Chemosit Road, inaenda mpaka Isabania. Ile mizigo ingine itatoka pande ya Migori, ile itatoka kutoka Mwanza, nyingi itapitia hapa ikienda Mombasa ama ikienda DRC Congo. So it's a very massive project and that's why you saw the president wa Uganda akifika hapa, kwa sababu after Malaba yeye ndiye atatake over so that hiyo train itengezwe. Ndio nilikuwa nasema tusiwe tunakuwa casual in our discussions. Toska bosio mwanchumu rigereria magega yaba MCA kurwa sense mwe bunge ya North Mugirango oyo itibo oria obokeira oyo bomwagamo amo no mu MCA omochore Doris Nyamanga koba mochia
mubungo mukuru North Burabu Joseph Kiangoi hamwe no mwemisi mukuru bo mwaka Charles Barongo asikaringa nigo bagoteba engaki yabo mbakorete magendero asebono babwende tiko chorwa naende nigo tukoriya rero musike Barongo airanire kagukwana nabararia sense moya ya center Charles Barongo nigo bono atebire ngagoika esiko ebekwe asabara ibari barobisi nabari baro bono nabaguchikoriya ebiro gasoba chori bore bosi umwaka 2027 bona seri tukoria igoro aba muraba imoke ritorete amono musibati kwera ninge njati timbwati authority okwera ni abana basibati baimoke bagende ko teba oyo makamanya gukwana iga oyukurukwa tinkomanya usuno mbonki anyway ntwana komera nere buya ngaiga timu manyiti bia nande ritarinda kale kweruke krangweti amanya ko genda kukwana mangana nga Barongo nga yakali gutuka sebuza tigamwiraniriga nje no moto almost end day Adventist naende ngutuke kanisa naende gomete bune ayetata gisochorwa nigo kwanganyite kuruka ogachikomenya mabei naendo mwana onde naronero kurukwenana nero kwanete na nga kururiria batwarenga bakansura ngebinto mbiro twakorete nga naenda kamanya gukuna kiangoyi inga tamanyeti etrack record yaye naende bwerukire nana gakira nana yeje komanyira bintu byo track records ya banta bangaini bakorire you ayane nana my sister Doris tingunyara okwirani epipiria ego to from Genesis igere very clear epipiri igere very clear nga igo musibati yagotiga sobo no musacha bagenda komenya amo batigana tese itokale tingonya okwera ninkoira nirigo na makoso ni gonko kotebya idoli tinga toko manya story enda bona wo sipi mundo te yo akira okura omonto akite nyamoke kura nya chanti ya lenges eronga stream 1 amoboringa inga yona mwire to mwacha ndinga moete tingo agite kura gotenga kiyo na tebe kwale tebe aisa katebe nere gwakirite na aye mwana we minto dolisi na aye mbu owo agite kura omonto agite kura Buronge Barongo Charles simiwa kiango itabwenere tyo koiranirwa ne timu eria kiagere timu eria mono orio muramete bunabona to koirwe munsia munero bwena to gocha apologize na enda ya bantebe tiga you are one time eya kwa bangende tangane birango atibi kwa makurugoro biko iruka gocha inse obobe byagundire aya wako abakorete na etatakare aya netare kyoga nyetega IPC bune gotangasa aya kana kofungie birao onya kobege tekende se pichon eria ya boke erikire boke iraria sa assembly kana gocheke pichon ona korgire busaka sakarakande ngaroti bweba buna kangara geko bugaiga aya ninkore you are one time Mwancho murigaria na mange tukwarigandiriti hase ensemo ya kabere aiga sema ya kuru nsoko ensa emo toskare tukuru mutumoko kega se studio ya kabere kurana ndase kagetari getambe Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi asumuru byogocha ubugima no bacenu oboigo boroiro bwa stroke mboroiro stroke amaruire na mangara rente stroke na kyamaruira ya korente stroke Jumatatu chinse ibiri chabutuko no mwiroroye Jumanne chinse isano nemo chamubaso ende bwagoiga nkwarora baraibangire gochora niyo nare banorete barete asembitandao maybe ababwate maybe bare obesity gosiba ko richindagera with more cholesterol bare likely konyora stroke onye kubwate libolyo obosemia gosekero kendi gyonsiguri nobliito Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo
na bugu tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete na mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Amorire nigagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumani wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Nsoko TV uboroso w'umuguse. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemera inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira dese serikali asomo secretary general asokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kuru binto kuru makitapa keregendo lakini nkoira ni maega kego omuntu maito ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Karibu sana mwanjumu rigaria sense mega ya kabere mesane ya maiya kuru Nsoko ensa emo biamona Nsoko gandra gosangana intu nabona tokosika bosia sorobo turukobwatia oyo koriye kirego kyobo jumbe asense moye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii Daktari Felix Atisa wetera sekiama kya UDA nigagendreire kwarigania bamenyi kuru ase bunge iyo asobo chori oboke wekiame kyobora korekane umutinyo gocha kago kwane memo chobo songo nigo boigo aereire unabagitutu babeire bagotigara magiga sensemo ya magendro abwa sebona mwarigandrie na kumusabo murai wense anyarko baga kubainyura abamenyi ba Kitutu Chache South ase okobaenekeria amagendro chinga kiara ene kietaro yae which ase county ya Kisii mweripo mutinyo iga. Tulikuwa na mkutano wetu mkutano ambao umeandaliwa na my team tukishirikisha chama chetu cha United Democratic Alliance chama tawala UDA. So tulikuwa tumepanga kama mjuavyo tuko na ile tunaita grassroots election. So our determination ni kuhakikisha chama kiko na grassroots base na kiko imara kujipanga katika uchaguzi ujao, and most importantly katika constituency yetu ya Kitutu Chache South pia najipanga kuwania hichi kiti cha ubunge mwaka ujao mwezi wa 8 tarehe 10. So kwa grassroots election kwa ile mipangilio ya chama tutakuwa na uchaguzi
wa viongozi kutoka kila polling center. So leo nilikuwa nakutana na viongozi, wakilishi na my supporters from all the polling centers za constituency yetu mzima. Tuna expect akuje atusikize. Number 2, kuna various projects ambazo wameanzisha za barabara, anakuja kufungua pande ya Kitutu Chache North, huko the airstrip expansion in Suneka. Pia we expect groundbreaking and commissioning of that project. Several roads in other constituency. But unfortunately in Kitutu Chache South we have no road that is coming to be opened, by the way. Hakuna barabara inakuja kuzinduliwa, hakuna project ile tunaweza sema inakuja kuzinduliwa, and that is why tumesema hatuendi kunyamaza tena. We want projects in Kitutu Chache South also. There are many projects in Nyamira zinaenda kuzinduliwa, zingine zinaenda kukua commissioned. So ile tunajiuliza sisi kama wana Kitutu Chache South, ni project gani ambayo anakuja kuzindua? Sisi tutamkaribisha, but we want to use this opportunity tuseme hatutaki kufika 2027 bila at least 30 to 50 tarmac road. Hiyo ndio kitu tunataka. Hatutaki kufika 2027 wakati vijiji zingine. Kitutu Chache South iko town, but it is not good unapata constituency iko town, kuna vijiji baada havina stima. So hii ndio mambo sisi tunataka kumwambia na kumweleza, so that as he comes, tunataka wenzetu wa Kitutu Chache South we also feel the impact of government. Tunataka kusikia utamu ya serikali. Toska bosio mwancho murigeria ya mateyamo kurwa se chinsemo chanya bara ibere ase chinsemo chekenyoro ime ward ya Bonyamatute bunge ya West Mugirango county ya Nyamira nigo bono ya esokire elio kugania obokonyi kurwa sabarai amo nabasamaria abaya kobakonya elio komwenia usekwarigania matanga yo komwenia hoyo mwabonya gusira Christopher Keore Momanyi oyo obakagukwa akurwase ose obakagukwa kurwase omote oikagusira obugima bwaya ase chinsemo chaisicha ime ya Kyabonyoro nigo bono ya mateyo ya nyagusira Christopher Momanyi ya sabiro obokonyi bwechibesa chisaine chilingi chiribu emyayamo elio kwena kyankwarigania moigoyo wa matanga Engoru kwa choto mukamanda na ra itundu baria matuko make omwana oyo sirite ni kasi ni yane Kenyoro igarenge kwerigeria arine to motari sicha kerari no mote sicha akwerigeria motorire kiera tabwati kenda kagondo nkaiyo akagukorwo mote na inche ndemo muromo abo kanyore simi no musani omanyete no mwana oyu ogure korwo mote chinsa 12 chiamarogo basa moja na bana minyogete baka Kanyamira nkanyoro ogure obunekire chiema ugaya yebigoti gasukire iga akwa obwate emiaka 36 iga bwata abana ba 6 omwana omonene igare kirasi 8 ekianda na abande nebike nore nyomba tiyo somo chioyo omuswati yo sogete nore ngombe tabwati igachandegete nkoboria abaisimiwa abange kiera mbaro bamanyete twandange irike siasa bono nkobori na inche choto mwae Kenyoro no mbiarire omwana etabwati kene nkobori oyo minto egavana na abori oyo minto Steve Mogaka na abori oyo minto Cherusa na abori aba senator Janua nore gavana ya Busongo na aba senator ba Busongo abachumbe ba Busongo kerangusi inche Samaria tarangolo ku Steve Nyokioi noyo Momanyi kola ige skule Kenyoro gako ku Christopher Keore Momanyi lieta lino limanyekanite buna gasisi egasi aya nenende buna chinguru cyalenge chinke tare kunyara gasi ya mogondo gasi aya no kolino motego rarorie usasi bero muntu mutengori abago chwali bayonguse nabo konyora kwa ekwalenge gola kindinde kabe pati embari sarangeti guchisicha akarino mote akarorio mote gaji kubutole nkoro igororia nkoro gutabukana omotori ogatingisika okamoleta inse ikaba pati mbaya akaumia akauri Nyamira tukatema kumusurikira Nyamira tukamwira paka Busongo ikaba pati mbaya Jumatano saa moja cha Morogoba akasira kibesa che pacheti na bono to nyore rugumia moja abo tura pacheti rie kiagera abana batagete bari na kinenge getakeire
Yore yanga bakobeka mbabwati. Inje ngoro kumaire tinyaboke matoke. Ano insoga te gocha muchoyo. Oyo no mwana ominto raire. Omaende omwana oyo gakwerigeria bugocha bona najitano kwerigeria tabwati kendo bakongumbura so muchoyo. Abana boka mbabwati kende. Abana boka babwato bokongu none yanga none ekoroto none omuntu gakwerigeria sana. Tukusikabosyo mwancho murigaria hegati yabamenyi kurwa sense moye bunge ya Nyaribari chache nigo bono baesokire abo igo komucho mujumbe bwenseme yo hasogotaikire ne chira echabarierete ekirarenga okora chi campaign ande muno choko ne kyanko baroseri ari chipara chinga kecho nigo bono bakire mbya mono gochia so yokorie kerego ke bujumbe bwenseme yo okengo nyambane unambya mono asoko bagachira ebibanda ebya bakonyira bana boda boda gwetanga kurwase omubaso abo gembure nyinge yegendrete gutwa ase enseme yo nigo bono bamusabire agendra kubakonya na magendro nayo kutoka Nyantirogo mpaka Kabusi. Hata Maram ambayo ni rahisi sana inapatikana karibu na sisi. Hiyo parapara haipitiki hasa wakati wa mvua kama hivi leo. Mheshimiwa Chanda ametuambia kabisa akisimama mbele ya machukua akisema yeye ako kwa kamati ya barabara. Na tukaamini kwamba ikiwa yeye ni is one of the members ya kamati ya ujenzi wa barabara, hiyo barabara itatengenezwa. Lakini mpaka hivi sasa hakuna hiyo barabara imetengenezwa. Nyingine natoka hapa Keumbu ikiingia Nyakwana. Hiyo barabara alisema itatengenezwa 2 years ago. Waliweka rami less than a kilometer na wakaama. Saa hizi tena amefungua barabara nyingine ndiye anaweka rami. Sasa swali ni kwamba siongemaliza ile barabara yenye naenda mpaka Nyakwana ndio tujue sasa barabara inaisha. Kwa nini unaweka rami hapa kilomita unakimbia kwingine unaenda kuweka anata rami? Kwa hivyo hatuna uhakika kwamba hizi barabara zote amesema kama zitatengenezwa ama zitawekwa rami. Kwa hivyo ninaomba watu wetu wa Nyaribari chache tukumbuke ni wapi tulipotea, kwa sababu hata mheshimiwa kumpata ofisi hapatikani na hatujui huwa anapatikana wapi. Malalamiko hatujui tunapeleka wapi. Mheshimiwa Okengo Joel Nyambane tali obisi lakini onyali ekolika abana Kenyaga orera abana chinse chiesiko bang'eire koimoki uchumi ya Kenya iguru ng'akirenda araso obisi onyokorira aya tali abisi araja obisi amagende otako bamange mono. Mimi nataka kuambia leo kwa sababu yale maneno yote ambayo yanafanya kwa makanisa, kwa watoto ambao hawajiwezi, kwa wamama, kwa vijana wa bodaboda, ameonyesha ya kwamba ni kiongozi shubafu. Ama namna gani wa mama? Kutoka Muranche, omomroyo bwesokiri igakoro Okengo Joel Nyambane. Igata gitekerogo ky'obubunge bwa Nyaribari chache. Muri tiyari? Asoka usitasoka. Acha usitacha. Como bwada zimuri? Gongo tebo mugambito Joel Okengo Nyambane. Nere turoche otoroseri banda bya bangina bya boda boda igotwensi igotogogete singinjo ntubata stoko kenda. Ano yobuna twa musokiriga tigato tebenga Nyasaye tigamoseseni amagenderera chakire gotokorera na murigereri bono gogochakera bono ebyakorire arasoekero geke ngaki gosera arorekane koba lakini ase boniga omuntu orenga no yobwato bokongu omwana ori no ari chinga kichionsi omorangeri riri obwato bokongu no ari asenge njobono igotorengerere tingaki asa kobera asekero geke ngotokorera ara mange mono buna bangina nturi tangani asa abana bari sukuru ntotagete tomoikange atokonye ase toroche ngantu ntobwato bokongu nere toraikere bwango amagendererande tigata bokia serie taria yeso yesamu bwati. Toskabosyo mancho murigeria matuka make magayo kabero mawaziri umukoro Mheshimiwa Raphael Tuju kobora ase chinjira chobo tutukano igoritukoria rero aesokia ase enkaya ensemo ya Karen onyara koba gakobekwa byara n'abanyanyimbo unenchiremo yogochia korikia statement kubwatakana nayo aenegatigwe nigobono maiga yagakorekyo Raphael Tuju onyara koba gakobekwa byara n'abanyanyimbo na gusiekerwa segeta seni asatra igoro gwikira boniga nigo gatia barayi bono hande mono kurwa sensemeria yo kwamiria serikali bakuragwa na Stephen Kalonzo Musyoka banyariko babako moja egakorekyo asebono bate abire Tuju tiganyore obwana bwae korengana nirichiko. Ijumaa alikuja kwa hapa police station ya Karen
akaandikisha taarifa kwamba kuna watu wanamfuata, alafu Jumamosi wale wakarudi tena na nambari, magari haikuwa na number plate. Amepata polisi kwa mlango, hawataki atoke. Ndio sisi tukasema tuko tayari hata kumpeleka Mheshimiwa Tuju hapa kwa ile police station alikuandikisha habari. Na ndio mimi hata nikasema walikuwa nataka kumweka gari ndani ya Subaru. Kuna haja ya Subaru, wengine sisi ni officers of the court, tunamleta hapa. Huyu ndugu yetu hapa, mnajua former attorney general, wakili hapa, waziri. Tukasema tunamleta Tuju, tukamleta hapa. Lakini tulipoingia hapa, yale tulipata hapa, hiyo sio ya Kenya yetu hii. Hii ni unyama mtupu. Hakuna ambaye alijua kwamba Mheshimiwa Tuju alikuwa na ajali mbaya sana miaka kadhaa iliyopita, na alipaswa apelekwe kwa matibabu ya dharura na rais. Sasa hapa akafanya proper abduction mbele yangu na wetu, wanampiga, wanamsukuma ndani ya kumwarrest. Mmoja hapa Oria anaitwa Mahmud akatoa mambo ya ajabu, mengine ni aibu. Sasa Mheshimiwa Tuju anavyozungumza ameumia, anahitaji matibabu haraka. Ambulance ndio hii imekatazwa hata kuingia. Mheshimiwa Tuju is groaning in pain. Hatujui kama tena ile spine yake imekuwa affected. Kwa hivyo ni unyama gani huu? Hii sio ile police service ambayo sisi ambao tuliunda katiba mpya tulikuwa tukitarajia mambo yanaweza kuwa namna hii. Unyama mtupu, mtu ameumia. Tumesema wakubali Mheshimiwa ingie kwa ambulance, waende hapo hospitali, alafu hata kama wanataka kupeleka askari moja akibeba pengu, it's up to them. Lakini jiulize, ni makosa gani Mheshimiwa Tuju amefanya? Toskabasyo mwancho murigeria soroboti ronde muswada wokubwatirania ebirengererio by'abananchi b'omwaka bw'echirubere 2025 nigo gendete kwanikiwa hase ebunge enene eriorosi gochikobari chiko kwaniki ebirengererio by'abananchi kubwatirania gwabire ase emiswada ao egokorekana ase ebunge iyo erigocha kwanikia obora buya obubwatiranĩtie ebirengererio by'abananchi. Ekomiti etenderete erichiko ase ebunge iyo nigo yagendereire kwenekia ebikaro ao ase chikaunti ao bwenchire moyo gosangeria ebirengererio by'abananchi igoro y'omoswada oyo. Mujumbe bwense mu ebunge ya West Mugirango Mheshimiwa Steve Mogaka oyo boigoro mubwatani bwe komiti iyo erichiko ase ebunge nene niga abodrie abananchi kurwa sorongo rwa Gusii hanemo ne county Nyamira ne ya Kisii baisokia sobo gitkuya ankyo Jumaine chitariki 24 bwenchire moyo kurwa ebirengererio byabo igoro y'omuswada oyo. Tariki 23 mu kinyogo gatatu nigo ekomiti yaitu y'amachiko ya bunge yakora ebikaranzo aigana na kericho y'okuboria abantu baruwe ebirengererio byabo ase lichiko ligenderete korosibwa iria y'okuboria n'abantu bakubeka maoni yabo ekero kende gionse yokorwa sense ya Kenya. Litkoria mambia igo turabe asocia CDF ya West Mugirango constituency gotegerera amaoni y'abantu ba Nyamira county kinsa isatone nusu bituko elierio lya Jumaine kinsa chia Morogova kinsa chia saa 8 na nusu igo turabe ase Kisii town gotegerera maoni y'abantu ba Kisii county egera baru muchangogo na lichiko elio ligotenera buna abantu bakuru ebirengererio byabo Kenya igwana retekoba igo omo Kenya omo Gusii irali bageri egera naye ebirengererio byao bibe kwororo egera Kenya etwaru gutenerio bya ase bintu bya abantu bake. Mwancho murigeria chireka merongene ne muchi abutukiri goro yensa emo ya bono butukono tugika omwerio
aso kumanyaria ne kiwa siri tukeriga mbia mona aso gusangana intwe no bigo mbia mona sabari kibaito bamangana bayasangiria iga ase enjererengia kurwa emambia rengentambo ikachinga kichiganche nkoro kwa Clinton Ondigi asiri bagari timu ngima yankwanya kurwa ase studio ya kabere kwene kyama gune chipicha ngochara senjerengia to kugandiro tware oborigerio bya bemero beria gandrata sembeo ya Nsoko TV to merane nanda sembeo gekoroka chinsa isatu.